नजरुल हॉस्टल का रहने वाला एक छोटा सा बच्चा गुरुवार की रात 1 बजे हॉस्टल से घर जाने के लिए भागा था। खासिया मंगल बीएसएफ कैंप के जंगल में एक ड्राइवर ने बच्चे को देखा और उसे सुबह 8 बजे तेलियामुरा पुलिस स्टेशन पहुंचाया। बच्चा 46 माइल 18 मुरा का निवासी है। बच्चे ने बताया कि हॉस्टल का वार्डन उसे पीटता था, जिसके कारण उसने हॉस्टल से भागने का निर्णय लिया ताकि वो अपने माता पिता से मिल सके। Nini bung tama? Oh. Nungbo hostel pori mane? Oh. Nung ke hostel tani baga okhar famane? Nung saisung da? Nono nin master ok nung noka okhar puga? Nung ya? Nung nokot phaiman da? Oh. O hartal tui phai nung noko? Tani baga noko phaiman nung? School hostel lo ni ni warden doctor nono kuno kok ro ba kok bang man bai dei phai budi bon ni warden ro tani bo chobo master bo hain baga nung no ko phaya mairok dokle sasar kam ka hostel lo ba lekha rok phurung kam ka pupuro nge tani le bu ba bo ni warden bung tam saliman bung tam ni warden bung hostel ni superintendent bung nin kamika nin para 46 mil, 18 mura 46 mil. Nin baban bung tama? Gobindo bisa. Nin aman bung ka? Bo block lai? Block lai bo block lai? Mungkin kami block.